Deco, evo vam za sladoled, ali da trčite kroz varoš i da vičete da ponovo radi bioskop. Ponovo radi bioskop, ponovo radi bioskop. Ajde. Ponovo radi bioskop! Đenka! Vratio si se. Jesam. Ko te to isprebije? Ja sam ga učio malo pameti, a mogo bi i tebe. Zaludeo si ovo budalo sa tim tvojim bioskopom, pa mu je svaki pošteni posao težak. Gde su osigurači koji su ti naučili? Evo donosim. Je to sve? Sve. Tu su ti rezervni, pošto ti je struja slaba. Pa si ti ovo sredio? Mislio sam sljedećeg mjeseca da pozovem sve viđenije ljude iz grada, da svečano otvori krematorijum, a ovog da predstavim... Postoji još jedan glumac je sudbina, da tako kažem, srodna ovoj vašoj priči, a i glumačkoj sudbini, je li tako? To je Bata Stojković, koji je također bio vezan za, to je Duško za njega ili obrnuto, za Duška Kovačevića i igrao je u skoro svim njegovim komadima, pa je sudbina tako htjela da vi na kraju igrate u filmu Duška Kovačevića jednu od najvažnijih uloga koju je Bata Stojković igrao u Zvezdara teatru, to je profesionalac, tako da je, a u stvari to je i logično kad se ovako sve sagleda. Pa, ja mislim da je Bata živ, ne bi imao ništa protiv što ga ja zamenjujem u tom komadu, zato što smo bili mi zaista odlični drugovi i Bata me, što je inače retkost, veoma cenio kao glumca. Eto, sticajem okolnosti, te nesretne okolnosti, on se razboleo i to je nekako bilo prirodno da ja sam već bio zreo glumac, da Duško meni ponudi tu ulogu da igram. Jeli Jakovljeviću, jer ti misliš da sam ja lud? Vi ste svakako bolestan čovek. A kakva je to bolest, Jakovljeviću? Ja sebe ne mogu da vidim sa strane. A nije lepo, Jakovljeviću, da budem lud, a da to ne znam. 60 godina živim normalno, a sad sam odjednom poludeo kad sam tebe sreo. Nemoj da se smeješ. Ja sam Luka Laban, policajac u penziji. Policajac? Da. Penzionisani major državne bezbednosti. 10 godina si ti, čoveče, bio moj slučaj. 10 godina te ja pratim iz dana u dan. Ovo su sve tvoje knjige, tvoje priče, tvoje besede, tvoji susreti i razgovori dok si bio takozvani dezident. Sve je tvoje. Pratio sam te, snimao sam te, prisluškivao telefonske razgovore, onda sve to skidao sa traka. I jednoga dana... Šta je bilo jednoga dana? Ništa. Šta je bilo jednoga dana? Jednoga dana, posle 5. oktobra, moja ćerka je otišla u ministarstvo u službu, tražila tvoj dosije, dobila ga i od njega napravila sve te knjige. Šta je pre toga bilo ono važno, sem od tih maratonaca na jednom preokretu vašeg glumačkog života? Šta je to bilo važno vama kao glumcu? Koje uloge, mislite? I uloge i uopšte. Pa, igrao sam Pseće srce. To sam igrao. Bulgakova, da. Bulgakova, u režiji Aleksandra Petrovića. Mislim da sam uspešno odigrao i Bata Stojković uvek me podsjeća na tu ulogu, da ga je ta uloga, Bog zna kako, impresionirala. Rekao sam, Šarov, treba ponuditi i ostale. Sipajte prvo Filipu Filipoviću, zatim meni. Sipajte. Tako. I na posledku sebi. Bravo. Dobar, Šarov. Živeli, tatici, živeli. Da. Praksa. U tome ima prakse. Klin. Ja sam od samog početka, s obzirom da nisam imao neki fizis koji bi me
nekako etablirao u neke ljubavničke uloge. Tako da sam ja hteo ne hteo, a na moju veliku sreću bio predodređen da igram i komediju i naročito karakterne uloge. I to je jedna velika sreća zato što je tu glumac okrenut velikom istraživanju glumačkom. Igrati nove likove, nove karaktere, a ne ponavljati se. Tako da je to postao jedan moj drill koji sam ja negovao i dalje i eto danas važim kao dobar komičar i dobar karakterni glumac. Голубым цветочком любовь расцветала, синим василечком радостна. Imao sam sreću da sam igrao u prvoj predstavi u Zvezdara teatru, prva, dakle, novo formiranom pozorištu. To je bio komad Aleksandra Popovića Mrešćenje šarana. Ja sam već pre toga igrao u ateljevu njegove komade, igrao sam Krmeći kas, igrao sam Kape dole. Naravno, to su dve različite uloge i već sam na neki način bio definisan kao karakterni glumac koji može da odigra razne likove. Donosim ti radosne vesti, Milice. Aj, kaži, Dragička. Kum će danas biti pušten kući. I to malo šalom da me razgaviš. Moj bogati Mico, gde bi se ja s tim stvarima šalom? Pa ja zbog kuma išao kod onog Bog, nazovi rođenog brata. Koji? Ovaj brat što ne govorim s njim još od kako se zove. Onaj što bio predsjednik preko suda za vreme. Daj. Onaj što vanđel čokalija se bre zakleo da će tebe njega da utepa kad se radi partizana. Da, samo to se posle ispostavilo da je moj brat bio među Nemcima po nalogu Kape i Jorka. A opet da je Gestapo poslo vanđela čokaliju među partizana. Ne sjećam se mnogo uloga koje sam igrao. Sad kad sam dobio nagradu Pavle Vujisić, onda je napravljena neka retrospektiva, filmska retrospektiva mojih filmskih uloga. Ja sam bio iznenađen, u mojoj svesti su postojale samo nekoliko uloge. Maratonci, Balkanski špijun, Balkan Ekspres, šta sam još igrao. Evo i sad ne mogu da se setim. Ali uglavnom se to svelo na ove uloge, velike uloge koje sam ja uspešno odigrao. Međutim, gledajući tu retrospektivu, iznenadio sam se koliko sam uloga igrao na filmu i u pozorištu. Pokupit će i nas. To je pitanje dana. Pa ajde da bežimo. Gde da bežimo? Rat napolju, rat ovde, svuda rat. Šta ćeš tu? Se vratim ja u moj gips. Šta je? Pa svi znaju da si skinuo gips, sad ćeš tek biti sumnjiv. A neću da idem u rudnik, neću neprinudni rad. Ja sam bolestan čovjek, ja sam pola čoveka, to nije za mene, evo ja imam lekarsko uverenje. Evo srce oslabilo, pluća sužena, bubrezi propali, kičma iskrivljena. Nije za mene prinudni rad. Veljo, sine. Moram, sine, da ti saopštim jednu tužnu vest. Znam, opet si švorc. Mama je preminula. Ranili se prošlog meseca. Ja sam bio na putu. Tebe su hteli da obaveste, ali ona i ova iz socijalnog je otišao negde, ostavio zaključenu fioku. Nisu znali gde da pišu, nisu znali u kome si domu.